Karbi anglong along PGR vijar along li lapien sarthi phang cho along li along ke do tuma phan tharli litti ke kachi songing ton te pusi APHL si pen sodak pen pachini Vothat lang so ser dhiuna klamalong International Women Day kata London MEC het singrong pharpen koirama rong along long pliadim long ikang pulapen kisompon Isla pen West Karbi Anglong BJP Mahila Morcha tumjelangsi International Women Day mission pen kata London Aprangsi birta kila rado anaphan gardom bajirlo gardom non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arju ikha birtang tonpen Nijang Karbi Anglong phelangpi PGR VGR along lialong ang tan pen ke wang ke begi chiasu lapen sarthi phangchu along lialong aron re pen ke dua tuma phan ke tharli lerega jok ke damtang there ni pioneer ke barni APHLC lamjai sarpo ang tonging ti APHLC sersing bi lapen arya sang ho atumpen ke isia don rialong kachisong asai ke dengpot Bonda Dipurai komsai ki atum todun taksi kachisong atuma phan Dipu police station along anpon etno আমি আপনার কথা মানিছে আমি পিসফুলি अंदर बैठिए जब प्लीज 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 Laso kachisong atuma phan rai komsai ke atum ke nepon et atuma phan thang pasung sipin pen pajok pon et nang ji pupen dipuru samsung si ti mirbiri atung along rat atum kachisong sai ke dengpo Lapen arnigang sampor phai throkapor milom APHLC lamjai sarpo angtong ingti APHLC sersing bi lapen aria sang ho tumaphan rai komsai ke tumpen lopon thu etlo Largamang play tum sangse Largamang play tum sangse Saya malong lebih baro pantar le noi baro pantar le noi baro panterek noi baro pantar le noi Siap tu lebih baro kar dia lo coba je Siap tu lebih baro kar dia lo coba je Siap tu lebih baro kar dia lo ke isi tumpen ni jang Karbi Anglong thelang PGR VGR along ki do ki be ki chia so tu lapen sarthi phang cho along li along ki do atuma phan tharli pupu lamchak pachun chiti MP ki lik judde ra PC ki tharli jipu ki rada tuma phan ka pamang hu ason pinak lo pusi APHLC lamjai sarpu angtong inti pen ning jipu lasi PGR VGR along ki do ki be ki chia so lapen sarthi phang cho along de along abon re pen ki do atuma phan tharli litti ki kachisong ington te pusi sodak pen pachini pa EM Omorsing Tiso lapen MLA Dorsing rong hanga ke haya tum phan CM tuliram rong hang ke hana cho toidun si lam thera ra phan pachi pi dun toilot hala bang so arni si EM Omorsing Tiso alang limit thang ang hopen ke bar ve kalam lo ni phaing koyar ni ke dak di furong so pilong ching waya nang laso PGR VGR along pen eviction ke claim ja puthak song do an ke the kere ke do an bidi sore gang tum ke do an ching wai nang po son lo la pen son bang ke there po chiklo march chiklo Throxiar ni bangke dak sarthi phangchu along le long ke do aron re pen ke do Paramananda Bhagat pen chenglok dak Chauhan atum dak
a hem tu na tum dak do thib lo chiring ko ra se long le long la bang so long along le long pen ke there po chi klo throxiar ni ke tharle pu pu si ningje lo lake em omor sing ti so ke hai si ningje lo ken lake kar biang long rat det lake theklong hur lo lake theklong hur lo ante rara phan la pu reng ak theklor ko so ne cho bai hai lon te lake kupilo marat mareng apisi tin kok ma rara phan la so si tin kok ma alang li tum jong si dakar biang long autonomous council tum jong si chipirai relang chingwai velang chisik selang purutang te rara phan kupia thi cho bai nang po rara tum phan non thanta phan thulo te elom so ing samri po modokli po putong mathama la kali la son rara phan ka pa cho bai ke monon hi akache song long ke alang li tum alam ke rdn elu monon phi akache song long ke em omor sing ki so ke wang nang ne la pen dorsing rong hang ke hai ke dak nang klang nang ne nang li tum alam ke hok tin nun elu lagi rada da hok tin nun elu cho bai det ken nang li kupilo ning jinang pon nang li la there po chik lo nang li tharli ji po ni kan jinang poke chingmai velang chisik selang po te pilo ning jinang poke hi tum ke man penga be det man te la helo manang li ot ken te rat det thur pa ka che song la so phanang li to man pi the khidat hela kupilo la so ang hoi kang ni nang pon te la e don vera phan cho tharli thek the pulte hala vgr long ke do bang suri kep da muni hadak do don suri hini bak dui hala tumhan ko solo tharli pokente pinila e don vera phan ka tharli thek the ke la ke nang li tum dele ka therak ning kali kar biang long ara ta nang therak gun nang koklo jo ituma long ri itum se hem pu pu chi pu set itum cho tharli thek the jo la e don vera phan ta chuhlung thek the pisi to ma aman peng do lang te kupilo do lang ke tum long la sila po an jong si claiming tung te la po an jong si claiming the purutang te nang li hala so ang hoi long kang ni nenge ke nang masi bedelo nang li a od masi bedelo hala so ajak kong a right masi bedelo la so ka che song la ke ing ton nolo athema hala bang so nita pa pleng po pa chok jbo pula so alam chak ben si ha so nita ka che song ke kang ton chot ka do ka beta pini pleng ple der po la so ka che song ke ing thun thulok si la ke pa chi jeng ron nang kok pula ke la hello si pini rat det kar biang long atok anuta tuliram long ha ke hai omor sing ti so ke hai tum rj ke pini theklong pa melo chini pa melo jo la son ta rara phan than hai jong si ili tum hanang cho bai deta ili tum ke che kroi dun bomlang ching hon dun bomlang pulutang te lake ili tum ta halakang hu ka cho bai tum long ka che don dun lake ili tum si ka che don dun lake la si chuning ri lo kar biang long rat det ta pini nang bar thu si hala soarni kre thok se ni pe tum akache song ko son ma ka che tu la so teng se che to nang po non pini ta tum pulo ke ding dak da song party dhormo che pati nang elo pulo ke bang pen do ka do ka beta hala ke phang cho hema long le lake komane song hema long le kali komane a dhormo hema long le kali lake karbi hema long le hala ke phang cho hem ke ta si hala dak belen ka thar le ki un lo pulo tang te itum akapre ta un bompo la si radet phan chuning ri lo la so ka che song long ke dak di purong so pi bang ning pukali nang le tum konat ma ke do hala dak pan nang bar non methang din non che song non an mu chi jeng non la pen komane ke hem tot lun ben sita ame thang ning ar lo lam the chepang dak non chi baklang non la son rader phan ka chong thui ke nili jongjung ben sita nili kroi tek the la pen pin rem lo puke anutin abang futa abang fitin ta la ke chepaklang igno lu ka charli tu mena chenglok sai ka tiki tu mena chenglok goreng sai klem ben chenglok song dhormo party long ke klem tum answer me anutin ta la ke lam the chepaklang rep nang pu la su ka chong thui bang la ke pin rem lo pu bang ge la se pini dak ta che song nang kok lo rara pan chong thui det pen chobai der posi ka che song pinita lam chobai cm tuliram rong hang nili ning duk piglo lake ning yang jet pigla pen vgr along le pen phangcho hem along le pangui ri lake afar ka preg lang vgr long ke halada ke sop salam ning pulo standard operating procedure salam ning pulo kroi lo gente apor cho enon phangcho hem along le long kupia por lo kenang lang gente lake e don vera hem ka thari long dak force ko lo ke naing gente dake la pen la so long le ke ningkan thong keblu la pen ke dam tang nona phong ang hoi kang ni gali ke dam tang apor ang hoi kang ni hota em omorting ki so phanet kali lu tuliram rong hang ke hai phanda lo piet lu hala so hot pen da tharli thek ente alang li non da tharli thek kumantro tharli lang kente la edon vera hem ka tharli ke thang a force ta nang ni
la tum han hearing batai ke thom hang fc jong si kroi kri ela marju je polotang de tharli phitang popot lo people lo claim ke der kente a case ta ke haitang council ang deng along dak circle office long ang deng anta sarte phangchu phangsi long de hodai elo hamren koda long kaching sai huta phangchu hema phan hodai elo council pen kupi sikang sai mala so teng lo pusi kota kro elo la so phi poromananda bhagore tum high court long dam thulok pil bijam thulo halak ta lamrai pl lo kar biang long arlo along lia phuthak ke council tum kupi sikang sai ma lahilo pulo kente people lo insai khede kente pini pen able high court ke order pi gali kente ke thekthelo hok pet ke thekthela pen gang tung te la son ni lo pine force nangi pine code of conduct la hai pathin nang ni la kalam chobai hala pjr along le pen la sarte phangcho long le pangbu yang ni la hello cm tuliram hang kai phan lam voi pi ke la hello pini dak akache song long ke jongjung phan ka che song la so ka che song tuliram hang se ning je lo ke di jongjung phan se ka che song kalima kalang ma hala le ke lang nei gali tuliram rong hang ke hai la le ke lang nei gali ke pini tum ka ning je lam ke chobai lam do ning je ma ho ka chobai e ko ma si ning je lonte Hire poche klo throxier ni eviction claim ji puke nile tum siga ningje ma hala iye morsing kiso si ningje lonte jung ale phan komalo ningje kente jung ale phan ke iye morsing kiso la pen cm tuliram hang si ningje lo rara phan election apor lo pot non ke pangsam nangi non ke kache song non che song tang de siksak dagi puke alang li tum siga ma thalonte jong si un la so prang un putang de hala so ni ma se thandak nangi polo itum un pukente la sila ke kapamang huji phanse bor ilo lam chobai ke komasi ka ningje ma ke pini tara de thek dak lage la so ka che song de la ke nili tum belen jaje pini ta joga ningje nang boloke kumane song kumane abang khusi japon nang bek nangi japon nang ni polam kali lake pini rade da thek long prong lo posi lake kadok betela ke che song polake Sarthi phangcho long li ki bi ki cha so tuma phan ke isiatum lamcha ki chipia tengpen ki tharli lidet ki karbia tum ki remlu lapen ki bi ki cha so tum ki haya sonman det la sila so puthak ning dupi lapen la so puthak pin remlu pusi APHLC sersing be pen ning jipon duk bigalam no la sarthi phangcho long le long latum apora ting pen hedi alam chakachipia ting pen eviction sidat bangke lage ning duk lapen ki rem lo lage lasi lake laso ateng langdam pute lake hola bihari tum haidet lo lasi alam bihari tum haidet lo lasi lake ning duk mi alam lasi lapuson jong si claim bom lang pulte adet msi viewtet po lasi ni like puang tu bangke nang tum claim tek thelo polo te omorsing tiso khaita claim tek the det lo posi nang li prap jin ben ar puben ke chi sun tukno ben cm tu dong hangta ar puben sun tukno le tum kar biang long arat phanang patherak dino le ben tum kar biang long arat phan mane nang jorino lalu din tum rat ma diman ke tapi amu hetang tung te khaira pul gadi ki chok che bang phanjong se angko ratum mane inghon nun bom lang dun bom lang pulong te lake hola ki dun bom na kang hu tum lol ke di la si hola arling salam thidu gadi la kang hon asu phangdong pon det phe lake lalu nonang chi plang pu lang phaning hon bom lang put ke phangdong pon det pol lage la si la pu sona bang ke ratum tanon mathanang po nek prang nang po chi nang po kumat si kicok kumat si cok cin inside tek nang pu kolan si inside tek telang pulo te itum an si kicok di munit ke di inside tek jakong du nai lahlu la puson nak thaklo pote ke bang 3 year ni ke tuma det view det polo ke la si lancholo kedam tang there ni phainer kebarni West Karbi Anglong district mahila samiti atumpen che patur pi pongsi West Karbi Anglong vothat langsu serdihuna klamalong International Women Day katalon pon Kedam tang suri krisir kebra kep there ni phainer kebarni Clara Zetkin Germany alongsi International Women Day pu mahang pathek ponlo laswar ni mahang pathek pondet pen there ni phainer kebarni ke pirthya dang pia longta aningkan wangta International Women Day talon ponlo labang somaya long aluhia manpen Chandra Singh Rokhang vothat langsu town committee chairman Arun Terang Assam Hill Small Industry chairman Biswajit Roy Samsung Singh Ingti College Principal West Karbi Anglong District Mahila Samiti MIP Rinu Tisupi Dun MIP Kare Rong Pipi
กองจุนบังไอคอนที่มุงปีละเป็นกับเรกมันเป็นกิดอตุมจิตองนงสีใจเมกมิเซนเป็นปัจจุบันบอร์ดฮอยเป็นเกรดซอนที่มุงปาร์บิลองเรียบเบียด Kini West Caribbean long angkang an dumdak betelang so long si International Women Day program pa dolo laso program long ni tum kini kedeng pon ajak agenda do sports mate pini ni dolo laso ang bang ni tum kemang pon abangke non eprang ladak atok bethe tharong ajo bethe awareness do damalak la pen non pini meeting do dimta awareness mission pen dosi ladak lomasar bimaratum kosonsi pirthe along do jot pen kidudun thekjima kidudun longjima osomartum han kosonsi chupare thekjima la so phani tum non awareness doji phansi pini nitum saige deng ponlo a homiti ke nilitum ke 1984 pen sidolo bon sita 84 pen ke nitum do sita hamren mohila samiti pusido chotlo district esiwet state district esiwet amasi nitum dipu pen sidora petlo amasi hamren West Caribbean long aphan district thakdak amasi nitum mangkela sopi pen ke hamren aphan ke West Caribbean long mohila samiti pusi nitum seng derlo 2019 aningkan 2019 aningkan pen ke nitum seng der amasi hamren along si lahai awareness lahai meeting ke dobom lo bon sita hamren ke nitum 2019 pen aprang pen tanitum dobom lo mati la soposi non pining pen bangke nitum mathalo je okol hamren do chote chok chelo nitum khong dadam nang populo la sidak bethelang sonang ke dolo mo next abang ke nitum non konalo ne la son se afisi dam bompo dongka kheroni ba tumpreng ba toradupi la wes arlosi nitum arting dirpo kemang akam do je itum non ke thek thek achini ne do piklan biheko itum arleng tumang bom esomar tum han itum kache thanai do piklang kichini ne ke thekte do piklang lapen isomar da apai po tum phan alam posikro kre datma itum kape the kapi ding tong ke chokche ma mate au sumar tong ka hinuma la so lam da ditum non awareness doji phansi matha ponlo Nijang Karbiang Long Socheng constituency ke parlo Meghalaya state pen kachikoi not Mukoiram rong along long ikang pula pen ki sompon laki my meeting ki doadim community hall MEC hetsing rong pharpen ingpu ponlo lapen PMA vaija hem sositami ingpu ponlo lapen market set lapen open state sitami long e sompon hala dakarata tumpen jingki jethan pedosi scheme pathak sitami rada phan than te kang padopon Labang Solong Arya Sangho, Socheng VDC Chairman, Joy Singkru, Ward Commissioner, Long Kendra Hansi, Lapen Local Community, President, Secretary Pencheng Lok, BJP Aphan Ki Kroy Radatum Sitami Chetongdun. Surik Gap Kecheng Ko PG, Labang Revolving Fund Pulo, La Sopen Aro Surik Repo PG, La Piden Lo Prote, Suring Kora Po Pipo, La Anabang Kekijulo, Lapen Aro P2 Po, Vio Isilopen Kecheng Si, startup cost nampi depo 25,000 25,000 ke depo ইয়ার পাছত আরো প্রত্যেক সেল হেড দেব মানে একটা বিয়ত ডাঙা 10টা যদি আছে একটা সেল হেড যদি 50,000 হলে 5 লাখ লাভাং নন নাম্পি পরমে তো ভাগ আছে লাতামে নালে তুম লসি Hobak long e sompolo la pena kimi ke damtang nili local MC development fund pen kimpon lakang kora hini rasri fokep community hol dak mokoy ram long eng kupon long lo na pen dak bangan market set lo tak son tak to war la pen waiting set la pen pen stage la hoy long e sompon lo la si na prang si nili dak so chengarat farman pen lituma CM Dr. Toriam lo hang pan churung tung je dak Meghalaya pen che hoy not Daka bang interstate border lo mukoirama bang kapa pipik erar pan anso se kopaching thoron ponji pu kamatha pen isi pen isi dak government scheme along ina posom pon lo pon la pen ke bang gilang dak nili MEC ke dam tang nili ke chak hormu tame isi pen isi pachun pon lo la pen do lang ke claim na lang hala so pen tame nili un an anam herjume chohang si claim pon pen kapachun pon eji pan sin dak chirap chitu pon Kedamtang 1975 aningkan United Nation along International Women Day pudeng pondet penapi pirthedang pialong theri ni phainer kebarni International Women Day talon pon bomosongsi peneng surihini ra ingkoi rapli kedamtang theri ni phainer kebarni Isla Pen West Carbiang long BJP Mahila tum chelangsi Diphukar B People Hall Sertalin Auditorium Holalong katalon tu
There ni pioneer kebarni sominda radang Soarluara ni katalon pen pachetonusi East West Karbi Anglong BJP Mahila Morcha tum chelang pet pen Karbi People Halls taralang so Serdalin Auditorium holalong katalon pon. Ada porphai kepapor milom East Karbi Anglong BJP Mahila Morcha amai phi Rosmi Teron pi lapen West Karbi Anglong BJP Mahila Morcha amai phi Munmi Teron pi atumari dengpen lama pangjarpon. Labang so lama pangjarpon det pen East West Karbi Anglong BJP Mahila Morcha mai phi atumpen mai jephem phuponsi mai pangchengpon. Bangso mai along KACCM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Mate MLA Dr. Numbol Momin Rup Singh Teron MP Horan Singh Be EMS MEC lapen kaprek man peng gedotum chitong nusi International Women Day Katalon Misen pen pachunpon. দিৱস 8 মাৰ্চ 1977 চনৰ পৰা ইউএনএ ৰিকগনাইজ কৰিছে কিন্তু 1909 চন মানৰ পৰাই আপোনাৰ আমেৰিকাত যিটো ওমেনৰ এগেইনষ্টত যি এট্ৰচিটি আছিলে স্লেভাৰী আছিলে এই মহিলাসকলক যি অন্যায় কৰিছিলে কাম কৰাৰ জেগাত তেনেকুৱাকৈ সেইটোৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে তাতে এটা গঢ় লৈ উঠিলে আৰু ৰাছিয়ান ৰিভলিউচনৰ ওপৰত বেছ কৰি 8 মাৰ্চটোৰ লগত সংগতি ৰাখি এই মহিলাক অধিকাৰ দিবলৈ কাৰণে মহিলাৰ ৰাইটৰ কাৰণে 1977 চনৰ পৰা ইউএনএ এই 8 মাৰ্চ ওমেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে মানাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস গতিকে মই আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আৰু মহিলাসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস আৰু আমি খুব সৌভাগ্য এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসত আমি ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মহিলাৰ কাৰণে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন লৈছে আৰু 2029 পৰা যিকোনো ইলেকশ্যন এমপিএ হওক এমএলএ হওক পঞ্চায়তক চবতে 33% থাকিব আৰু অলৰেডি পঞ্চায়তত আমি 50% মহিলা সংৰক্ষণ দি পেলাই মহিলাক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ আৰু মহিলাৰ প্ৰতি সন্মান এতিয়া কৈছোঁ আৰু আজিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিহেতু মহিলাসকল খানা বনোৱাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেইকাৰণে গেছৰ দাম 100 টকাকৈ কমাই দিছে এইটো এটা সৌভাগ্য আৰু খুব ভাল খবৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে মই ভাবোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু সেইটোৰ উদ্দেশ্যি বহুখিনি প্ৰকল্প হাতত লৈছে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অৰুণোদয় যিটো প্ৰকল্প লৈছে আৰু এটা লাখপতি বাইদেউ সকলো মহিলাক এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এইখিনি কৰোৱা হৈছে গতিকে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসত আমি বহুখিনি পাইছোঁ আৰু পাবলগীয়া আছে তাৰ কাৰণে আমি আগলৈ কাম কৰি থাকিম ধন্যবাদ Pinya Birta Lansi Kangtonlo Kardom